Muyogo sira abantu ase ward ya Baschache eryo bemanye chinchira cyo gwekonya Jasper Gwaro kubwaterana na Global College nigo bakire amo kurwa amorokereryo yo kumina nabo igo kugingera guchiasa borokiwa 45 asaba menye banyagancha iyo gotoka ime ya Baschache nigo bagokirege korekyo na gosemia abamu abo gwesonani ase bo igo Jasper Gwaro ase gitira bamenye be ward yeyo gwesonania ase umuruberio oyo Gombi ya mono mheshimiwa sako torete klasi ya saru mono na kwirinde na kugingira na dressing yonse no cross chinchara me ka kilege onyal go baka gutwigiri onyal go ba toko maya kirige aba muramande ko baseminga anya koro che ko siendekere aseboniga genda osuororo onyare kwegira no enche talinge gimete kirige enacha koba kingo somigu mpaka nanyale ko bagingo manya ngwa kiro mugambi tumbi ya mono asingincha to yeskirira nakonya sobo kwetu na watu atige bitincha bikanura chinyeni boni geto kugora mbiyangure chinyeni lakini ngwate gento kira nkonya sobo kwa amen ngo ati baisi abangi na bande ba minto egeskirire twanyale ko ndakonyore sadriga tinto beka muturu gotorare ko genda nyela neti buya nyendere kuri gichi customer minde kuna bona December ndiko chikurara buyantie kora rosi mutu ane ndarosi customer nyore besa ngwa rectis Mokeira. Mimi ndio nilikuwa mwalimu wa Global College yenye mheshimiwa wetu alikuwa amefungua. Tumeifanya kwa mwezi moja na wiki moja na nilikuwa na wanafunzi 45 and I thank God. Unajua ukiita watu wakuje kufanya kazi hawezi, wakuje kujifunza hawezi. Ni wanasema hiyo si kitu yenye inawasaidia. Lakini kwa kitu yenye najua wana mwarode gasi yoku ya magoko ne bwate besa. Na ndi kina kiuka na virus tekretu chakete class. Okori gasi ya hair dressing as mutu aromoyo. Tali ukubetere. Kuria ni gasi nyakancha. Kuria salon na goke sana. Kuna mwa graduate tukori rero kuna mwa kwa sende. Kiana achire ngasume kaga mutuga. Tutaito sikyo botaka kuba family chetu. Nengyo kana te kosega oseskirega abana baito basome banyora at least ye kipawa ose talent yo gochokora gochokora taribo mabingo na more moi gore beach salon chaino mumina taribo to na more madar kabisa na wonta tega mambi doko nyana ni moi gore salon ni asika na moko na ngibarte no machine ya momoko mutu itaga maya to bwata ne kwenda iga tonyo enga to asiri butaka kuro family chetu so tigamba ngambia mono abantu baito soka mubwate jikura asobo ina resga yo yetu katubwata ina leo cha toine butubito chwa no mugambi to matia taribo mogo cha matia ngiko rana cha monchora za mwepsie doko le gasto kole